Request man daw ko no kay kanihang buntag nag-try ko manifest diri nga dapat kinahanglan buhian na ang detainee, not because he is guilty or not guilty but because the rules of procedure isulti man nga after 36 hours kung wala gani complaint or information nga gi-file dito sa korte dapat buhian na kunya iagi og ordinary proceedings parehaan ng preliminary investigation nga naay complaint kunya pa tubagon siya o judicial counter affidavit mo na proseso nga among gigukod na mobalik sa normal kay kani magong pakadako pa o pagka-surrender wala man gud ni warrant of arrest, which is of course mo man one of the exceptions sa rule nga kung allegedly kung hot pursuit dili na kinahanglan warrant of arrest, so mo na nga mag-inquest proceeding, pero dili man ka pwede mag-inquest proceeding. Technical na kay ni ha, ako lang na-explain niya. Okay, Mo na ang dagan sa mga conversation nga kung inquest kinahanglan within the 36 time frames, no? Nya na surrender man to si Range Domingo around 10 ba to 10 AM. Di man to counted ka, mo to korte atong panahon na. So ang counting time ana niya sa 36 hours is Monday 8 AM. Continuous na siya ang 36 hours until 8 PM sa Tuesday. Continuous na. Meaning to say na ay hangtod alas 8 sa gabi gahapon gabi no nga mo file o complaint o information sa korte, dili lang kay mabinbin diri sa police level. Unya ang ilahang gi-claim earlier nga naka-file na kuno sila online around 4 PM gahapon so mopasok, pero gipangutanan na ko kung unsay basis nila, docket number, dili man sila mo provide. So that means nga as far as we are concerned wala yung kaso nga gi-file. So that is why we are here, because we're invoking arbitrary detention. That's the law. Dili na ako man nagsultiana. So meaning to say, pwede man sila mabalik og kiha, pero dili na ni siya i-detain usa samtang nilapas ang 36 ka oras. Dapat mo gawas usa ni siya, unya balik ta sa preliminary investigation. Kung ikaw mag-preliminary investigation, mahuman mag-submit ng judicial counter affidavit, isa ka sa korte. Unya kung makipag-probable cause ito sa judge, mo issue og warrant of arrest, takpon balik si Range. Unya kung dapat mga piyansa diha, then that's another thing. Ang amo lang is the first stage is 36 hours na mo nilapas na mo expire na manggod. So we will always respect the stand of the police authority kay sila man sa nag-detain. Mo na nga ipasaka na lang mo karon sa fiscal, but when this reaches the fiscal level, we will still stand on what we believe is correct and the rights that was violated by our client. Meaning to say, karong inquest, mo na ako i-manifest gihapon na siya nga dapat buhian kay dili na siya subject to inquest proceeding but subject to ordinary preliminary investigation. So medyo dili kay na masabot kay no. Pasensya na kung ma-judge ta, kung di ta mo kasabot sa mga explanations na mo, pero mao man nagisulti sa balaod. The law may be harsh, but it is the law. Pero mao man ang ato ang balaod. So we take choice ano ba to follow? Because it's also protected by the Constitution.